Орта қаламатағы изжала деленетін историятын кәпсір бұстапқа край өретер музейға ғылынна. Ол күрдік бұстапқаға очытауы хартыскалар, ақтылар кейділер. Онтан енекетін бұл қомылы бұт материал изжала деленетігар полиция историятын қоғынтарыйға туғанылыға. Сихили, кедер сюжетка көрін. 1917 сыл мусустарыйгар полициялны Алексей Василевскай орта халыма районугар бәрәдігі көрәтчінен ананар, онтаныла улуска, олықтақ милиция өләтә сағаланар. Первый материал о милиционерах я написал лет 15 назад. Сбор фотографий – это вообще очень тяжелый труд. Обращаюсь чаще, конечно, в архивы, но в архивах не очень много фотографий, фотодокументов, поэтому приходится обращаться к жителям Среднеколымска, горожанам, чтобы они вспомнили о своих родителях, о их работе. Урукка хартыскалар архив документларга ологорбут седах материаллар бустапкага турдулар. Оны серге сүрүн болгонда жекергенинен изжала органнарга үлелебит династияларга урулунна. Георгий Николаевич мен кергеним. Сүрөгдөн элбите улаккан болуп. Георгий Николай. Өмбөтө үттүк элбиттер бар. Кыгы Мария, билingen лелихидер. Уна выставкан ана довольно бит на чуйдоңор буттар. Биохон саланарат түгер үлетін кемегер хылжан сырдык тына быстыбыт милиция лейтенана Павел Сазонов керехегер анамыт быстапка неделя устата туруға. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орта Халыма.